It-tajers weħidhom huma l-għoli ta' persuna. Il-vettura hi speċjalizzata għal xogħol off-road. Għandha magna V8 u tella 1500 brake horsepower. Il-ħadd li ġej dan il-Monster Truck ser jagħti wirijiet fit-trakka tal-Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi f'Taqali fejn ser jaqbes rampi u jitla' fuq karozzi u jisħaqhom. Għal dan il-għan hemm 14 karozza lesti biex minn fuqhom jgħaddi l-Monster Truck. Benny Jacobson li ilu jsuq din il-vettura 4 snin qal li tingħata ħafna attenzjoni lis-sigurtà fis-sewqan ta' vettura ta' dan it-tip u li l-pubbliku joħroġ sodisfatt. The big challenge of this one is to keep the crowd happy and I hope to give them a good show. Yeah, you have to attack the jumps on the right way because you don't want to turn the truck on the roof or on the side. And James Mamo mill-SMK qal li sewwieqa Maltin se joħolqu koreografija bil-karozzi u muturi tagħhom fit-trakka li tintemp sorpriża għat-tfal waqt li f'waqt oħra ser ikun hemm wirja oħra b'laqta internazzjonali. ħajkonna kif semmejt intu kol show ieħor li huwa ta' Gravity Industries fejn ħajkonna pilota li jilbes jet suit u ħanaraw ħitir u jagħmel akrobaziji fl-arja din il-jet suit. L-attività hija maħsuba li tgħin finanzjarjament l-Special Olympics Malta biex atleti jkollhom aktar opportunitajiet sportivi u ser tkun mifruxa wkoll fuq barra tat-trakka b'wirja statika ta' karozzi u muturi u ftit pass il-bot ukoll mudelli ta' ajruplani fil-faċilità tal-Malta Model Aircraft Association.